isi y'abana, isi y'abana, isi y'abana, isi y'abana, isi y'abana. Muraho neza abantu mwese mukurikiye isi y'abana aho muri hirya no hino ku isi. Amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza mwihangane. Uyu munsi tugiye kwiga uko bacunda, tumenye uko amata abyara amavuta. Kandi dukurikire video.
ubu ngubu amata amaze kureta, murabona ko amavuta yaje ku nzindaro. Ubu ngubu tugiye gukorakoza kugira ngo amavuta yegerane. Bakorakoza bagira gutya bazengurutse igisabo. iyo urangije kugira gutya Ubu ngubu tugiye gusobanura amata n'amavuta. Ubu tumaje gusobanura amata n'amavuta. Amata ashize mu gisabo, tugiye gukuramo amavuta.
tumaze gucunda, murabona ko havuyemo amata y'amacunda hakavamo n'amavuta. Ubu ngubu ngiye kubasobanurira ibikoresho twifashishije ducunda. Ubu ngubu iki ngiki ni igisabo. Ngiye kubabwira uburyo kibonekamo. Ni uruyuzi batera rukeramo igicuma kinini, cyamara kwera bakagikata bakagitereka ahantu imbuto zigahuguta, zamara guhuguta bakagitunganya, barangiza bakakiranga. Iki ngiki ni ikirere baca ku nsina bakakifashisha basobanura amata n'amavuta. Iyi ngiyi ni inzindaro bifashisha bapfundikira igisabo, ni ibirere baca ku nsina bakabishyira hamwe bakabirundanya bakabikoramo inzindaro bakabipfundikiza igisabo. Uyu nguyu ni umutozo bifashisha bavurugisha amata bagiye kuyabuganiza mu gisabo cyangwa bagiye kuyanywa. Ukuntu umutozo uboneka, ni igiti cyitwa umutozo, bacaho umutozo bakawutunganya, barangiza bakajya bawukoresha. Uyu nguyu ni umukerenye. Umukerenye ukuntu uboneka, ni uruyuzi batera rukeramo igicuma, cyamara kwera bakagica bakagitereka ahantu inzuzi zigahuguta, zamara guhuguta bakagitunganya, barangiza bakakiranga. Habaho ubwoko bubiri bw'imikerenye. Hari umukerenye baterekamo amata, hari n'udukerenye dutoya abana banywesha amata. Aya ni amavuta y'inka. Yo ukuntu akoreshwa, ndayaraza mu mazi mu gitondo nyakubite, nindangiza mfata agakoma kababuye nyashyiremo, nyashyira ahantu. Nihashira iminsi 2 nongere nyakubite, gutyo gutyo kugeza igihe amazi azashiriramo. Nindangiza
nyateke, nyayungurure, nyashyire mu kintu cyogeje, ayo guteka nyashyire ukwayo n'ayo kwisiga ukwayo. Tujye dufata ayo guteka n'ayo kwisiga. Umunsi ikiganiro nabateguriye mwakibonye gute? Bana inshuti zanjye reka mbibarize. Hari uwaba warigeze anywa amata y'amacunda? Cyangwa se yariye amavuta y'inka ngo yumve ukuntu aryoha? Haba hari urimo uzi gucunda? Niba mushaka kumenya gucunda, muzaze ubutaha twigane, nanjye sindabimenya neza. Ikiganiro nabakora uyu munsi niba mwagikunze munyandikire kuri comment. Bye bye, ndabakunda.